Thank you, thank you, thank you, thank you. Now is the time for us, for the Zion Christian Church. Before we can start, I'm going to ask Muruti Joseph Masemola to pray for us, and then thereafter the brass band, and then we proceed. We start with a prayer by Muruti Joseph Masemola after this, and then the ZCC brass band, and then from there, then we'll be listening to the sermon of His Grace, the Right Reverend Bishop Dr. Lekganyane. Sionwe! Kia leboga, General Secretary of Zion Christian Church. Kana ko ye bang khopetse fela gore ke le etele pele ka thapelo. Jwale ka ge modiro mongwe le mongwe o atlega ka morago ga thapelo. Jwale ke tlo kgopela gore batho ka moka ba inamiše difatlogo tša bona fase re le rapelele. Modimo tate ra matla ba legodimo morena mašaba tlapala la motheo modimo wa thabasione. Re a go leboga o bile le rena leetong le letelelele la go lokišetša thapelo mo stadium se ka memo ya mogale wa borena Dr. Patrick Mosepe o ile go wa mofa bohlale bja go kopanya dikereke go tloga khutlong tše nne tša lefase go tla go rapela leina la gago. Re go sa go bitša le lekgono re re a o tlatše moya wa khutšo dipelong tša rena go tloga jwalo re bitše bana ba modimo ka leina la ntate le la morwa le la moyo mokgethwa. Amen.
Kgotso, Modimo a be le lena. May peace of God be with you. Today marks a special day of our nation, the National Day of Prayer and Meditation. Letšatši la lehono le laetša letšatši e le bohlokwa la setšhaba sa rona e le go letšatši la bosetšhaba letšatši la thapelo le go gopodišiša. Program Director, the Zion Christian Church extends our warm greetings to all faith-based organizations and their leadership structures. Molaola modiro kereke ya Sioni e fetiša madume a yona a boruto go mekgatlo ka moka ya sedumedi le boetapele bja dikagotše. That include all denominations and their leadership gathered here on this momentous day. Sena se akaretsa diphuthego tša go fapafapana tša ditumelo tša go fapafapana mo letšatšing lena le bohlokwa. I would like to thank the Motsepe Foundation as the pioneers of this National Day of Prayer. Ke rata go leboga Motsepe Foundation bjale ka baetapele ba letšatši lena la bosetšhaba la thapelo, And once again facilitating it after it was halted by the COVID-19 pandemic that prohibited mass gatherings in order to avoid super spreaders that devastated nations around the world. ba boa gape ba nolofatsa kopano ena gore e be gona ka morago ga bolwetse ba COVID-19 bjo bileng ba hlasela ditšhaba tsa lefatshe ka moka. South Africa was not spared by the pandemic. South Africa ile ya amega le yona ka baka la bolwetse bjona ba go aparela lefatshe. As a result, this nation experiences hardships and loss of lives that still reverberates in our minds. Ka lebaka lona lena setšhaba sena se kopana le mathata le tatlhegelo ya maphelo ao tatlhegelo eo e santsaneng e le gona ka gare ga megopolo ya rona gona bjale. Kgotso be le lena. May peace be with you. Ke dumediša magoši a rena le baetapele ba mmušo. Greetings to the Royal Highnesses and the leadership in government. Ke dumediša bahlomphegi ka moka, di media houses tše tlileng go rapela le rena lekgolo. Greetings to all the dignitaries as well as the media houses in attendance to come and pray with us today. Ke dumediša baruti ba Sione le diphuthego tša Masione. Greetings to the ZCC pastors along with all the ZCC congregations. Baruti le diphuthego tša kereke tše dingwe go lena ka moka ke re kgotso a be le lena. The pastors of other denominations as well as their congregation, I say, peace be with you. On this prayerful day, my opening scripture is in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, which reads as follows. Mo letšatšing lena la thapelo lengwalo la ka leo ke bulang ka lona le tla tswa pukung ya mathomo ya ba Thessalonika, kgaolo ke ya bohlano, ditemana ke ya lesomeselela go fihlela go le verse 18 mme di balega ka mo go latelago. Rejoice always, Thabang ka nako tsohle, pray without ceasing. rapelang le sa kgaotše, In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Jesus Christ.
mabakeng ka moka le baneng le tebogo gomme se ke thato ya modimo go morena Kriste. Many of us who are gathered here today and the multitudes that could not join us on this special National Day of Prayer to share values that are spiritually guided by our faith. Bontši bja rona bjo bo kopanego mo ditšhaba tše ntši tsena ditšhaba tše ntši tše paletsweng ke go ba gona le rona mo thapeleng yona gore ba tle ba tlo abelana le rona maitshwaro a mabotse a motheo mo semoyeng re ntse re etwa pele ke tumelo. We need to always rejoice that God Almighty protects us. Re tshwanetse re bane le tebogo gore modimo tata wešo ka nako tsotlhe wa re šireletša, That He loves us unconditionally, that He always gives us guidance and blessings. Hence, we should always give thanks and keep praying without taking a break. wa re rata le ge re na le mafokodi a rona mme wa re hlahla ka nako tsohle wa re hlahla ka nako tsohle a re fa le wa re hlahla ka nako tsohle a ntse a re fa le ditšhogofatso. Regardless of how challenging it may be in life, Go sa kgathaletseng gore dihlotlo mo bophelong ke tša mohuta mang. the truth is that we have a gift of life and we should be forever thankful to His grace and mercy. Nnete ke gore re filwe mpho ya bophelo mme ka nako tsohle re tshwanetse re bane le tebogo ka mohau wa gage le dikgaogelo. As the children of God, we gather our strength from the scriptures, testimonies, doctrines, rituals, politicians, practices, and so on. Bjale ka bana ba modimo re hwetša maatla a rona go tswa mangwalong a makgethwa le mo bohlatsing le dithuto tša tumelo le dikgopelo le tsela eo le ditlwaedi tša rona. As we gathered here, we would like to say prayer requests. No, sorry. Okay. The National Day of Prayer gives us an opportunity as humanity to connect with God, our Creator, to rejoice, pray, worship together, and also give thanks to His eternal love. Letšatši lena la bosetšhaba la tumelo la thapelo le re fa sebaka sa gore bjale ka batho re kgokagane le modimo mmupi wa rona re thabe re rapele mme re tumiše mmogo re ntse re leboga lerato la hae la go se fele. As we are gathered here, I would like to say prayer requires discipline from all of us. Re ntse re kopane mona ke rata gore ke dire dikgopelo tša thapelo go tswa go rena ka moka. I would like to share a wisdom from the writing of John Bunyan, a discourse touching prayer, published in 1666, which he says, Ke rata go tsopola bohlale bjo bo tswang dingwalong le thapelong ya John Bunyan, a discourse touching prayer,
thapelo yeo e go amago mme ile ya ngwalwa ka ngwaga wa 1663 yona e bolela ka mo go latelago. I quote, Ge ke tsopola, prayer is sincere, sensible, affectionate pouring out of the heart or soul to God through Christ in the strength and assistance of the Holy Spirit, for such as God hath promised, or according to his word, for the good of the church, with submission in faith and to the will of God. Close quote. thapelo ke ge motho a ntsha se e le go mafahleng a hae le mo moyeng a hae mme a se lebiša go modimo ka Kriste Jesu ka matla le ka thušo ya moya o mokgethwa mme seo modimo o se tshepisitse go ya ka lentšu la hae le go kereke ya gage le ka kgopelo ka tumelo le thato ya morena. As the spiritual leader of Zion Christian Church, I'm truly delightful that we are praying as a collective, and we have faith in miracles that God revealed to us. Nna bjale ka moetapele wa semoya wa Zion Christian Church ke thabile thata bjale he re rapela re le seboka re na le tumelo le mo mehlolong ya modimo gore a re senolele yona. Those in doubt who feel that God does not or has not answered their prayers, do not despair. Bao ba nago le pelaelo ba sa dumeleng se ba naganang gore modimo ga araba dithapelo tsa bona ke ba kgothatsa ka gore le seke la latlha tshepo. Pray without ceasing. Rapelang le sa kgaotse. Your prayers will be answered at the time determined by our Almighty God. Dithapelo tša lena di tla hwetša karabo ka nako ya modimo. Many of you who understand what I'm saying will bear testimony that the Spirit shows our hearts which matters to pray for, and gives us absolute conviction that they are God's will through Christ our Lord and Savior. Bontši bja lona ba ba kwešišago seo ke bolelago ka sona le tla dumelana le nna gore moya o laetša dipelo tsa rona gore re rapele le gore fa tumelo e tileng ya gore modimo ka Kriste Jesu o tla re thekga. Peace be unto you. Kgotso e be le lena. Let me share another piece of wisdom from J. Oswald Sanders in the book Spiritual Leadership, published in 1978, which says, Ere ke bue gape ke tsopole botlhale bjo bongwe bjo butswago go J. Oswald Sanders mo pukung ya gage boetapele bja semoya mme yona e phatlaladitswe goba e ngwetswe ka 1978 yona ere, I quote, ke a tsopola, the fact that God lays burden of prayer on our hearts and keep us praying in prima facie evidence that he purposes to grant the answer. Lebaka la gore modimo o re rwesa morwalo wa thapelo mo dipelong tsa rona
mme a re fa maatla a gore re tswele pele le go rapela ke bopaki bo belaetsago gore nepo ya gage o tla re fa karabo. When asked if the two men for whose salvation he had prayed for over 5 decades would be converted, Ile he a botsiswa ka tumelo ya banna ba babedi bana bao a ba rapeletsego mo lebakeng la go feta mengwaga e 50, John Mellor of Bristol replied, George Mellor of Bristol o ile a araba, "Do you think God would have kept me praying all these years if he had not intended to save them?" ana o ra gore modimo o ne a tla ntumella gore mengwaga ye ka moka e ke dule ke ntse ke rapela ga ebane o be a sena maikemisetso a o ba pholosa na. Both men were converted, one shortly before, the other after Mellor's death. Banna bana ka bobedi ba ile ba sokologa, o mong wa bona ke pele ga lefu la Mellor, o mong a sokologa ka morago ga lefu la morena Mellor. Kgotsa belele. Peace be with you. Bjale ka ge re tlile mo go rapela, re se fele le Ramasedi wa poloko maatla. Now that we have come here to pray, we should not be impatient towards the God Almighty. Pelo tša lena di se balabale hlokang dipelaelo. Let your hearts not have doubts. Do not be worried. Re be le mafolofolo a thapelo gore maemo a maphelo ka gare ga naga ya borena e be a kgahlišago. Let's be diligent in our prayer so that the conditions of life within our country should be pleasing. Ge re bala pukung ya Jakobo chapter 1 verses 16 to 21 ere. When reading from the book of James, chapter 1, verses 16 to 21, it says, Le se ke la forega lena bana beshu ba ba ratagago. Beloved ones in the Lord, do not be deceived. Neo tsotlhe tše botse le mpho tsotlhe tše tletšego di tšwa go Modimo go radietša, yo go yena go sego phetogo le go dikologa ga meriti. And then all the good gifts, and then they come from God, the Almighty, the Father of light, the one who remains unchanging regardless of circumstances. Ke yena a ratilego gore tswala ka lentšu la therešo gore go be e ke re ditha ka ngwaga tša dibopiwa tša gagwe. He is the one who loved to give birth to us by his word of truth so that we can be the first fruits of his creation. Le tsebe bana bešo gore motho ga a kgofiše go kwa. You should know, brethren or brothers and sisters, that a person should be quick to hear or listen, A diego go bolela, a diego go galefa. and be slow to talk and be slow to anger. Gobane bogale bja motho ga bo diriše toko ya Modimo. Because man's anger
does not produce God's righteousness. La tlange ditšhila ka moka le bobe bjo bo sa šaletšego gomme lentšu le le hlomilwego mo go lena le le amogele ka boleta. Then abandon all wickedness which is remaining, and then accept the word which has been planted amongst you, and then in humility. Ke lona le le kgonago go phološa meoya ya lena. That is the one which is able to save your souls. Jehova o ratile lefase gomme a romela morwa wa gagwe go phološa lefase gore batho ba phološwe sebeng. For God so loved the world and sent his only begotten Son, so that mankind can be saved from sin. Le bjale re a bona gore naga ya Afrika e aparetšwe ke mathata a magolo. Even right now, we can see with our very own eyes that our country is beset or facing huge problems or difficulties. Bontši bja mathata a dirwa ke batho ba hlokago lerato, ba ba sa hlomphego maphelo a batho le dithoto tša batho. Many of these problems or difficulties and then are perpetrated or caused by people who lack love, people who do not respect the lives and property of others, Batho ba sa hlomphego mmušo wa naga, people who do not respect the government of the country. lena masione molao le tshepedišo ya kereke ya Sione le a e tseba. You ZCC members, you know the law and you know the protocols and procedures within the church. Le se ke la forega. Do not be deceived. Le se ke la galefela batho goba yena Ramasedi wa poloko. And then do not be angry towards other people or alternatively the Father of lights. Ikokobetšeng le kgopele tshwarelo, le kgopele maatla. Humble yourselves and ask for forgiveness and also ask for strength. Le kgopele maatla a thapelo go Modimo wa thaba Sione o tla le araba dithapelo tša lena. Ask for strength in prayer from the God of Mount Zion, and the God of Mount Zion will definitely, surely answer your prayers. Ke le rutile gore nako goba timetable e matsogong a gago. I have taught you that time belongs to God, and or the timetable and time is in the hands of God. E bang le kgotlelelo le seetši sedi la ditšhaba pele. I urge you to have perseverance, follow after the Father of lights, and do not go ahead of him. Kereke ye e tsebega ka go etša toka, le lena phethang bjalo gore thapelo tša lena ka moka di amogelwe go radietša morena wa kgotso ka letšatši le le kgethelegilego le la National Day of Prayer. This church is known for believing and doing
justice, and then I urge you to comply with this advice, so that all your prayers can be acceptable to the Father of lights. Peace be unto you. Kgotso e be le lena. To underscore my statement above, please refer to the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, which reads as follows. Go thekga polelo ya ka godimo, ke tsopola gape go tswa pukung ya bobedi ya di kronike, kgaolo ke ya bo 7 mme temana ke ya 14 yona e balega ka mo go latelago. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek for my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ge setšhaba sa ka se se bitšwago ka lebitso la ka se ka ikokobetsa, sa rapela, sa nyaka sefatlhego sa ka, mme sa tlhanogela maitshwaro a ditsela tsa bona tse mpe, nna ke tla bakwa ke le lehodimong, ke tla ba tshwarela melato ya bona, mme ka alafa le naga ya bona. The word from the book of 2 Chronicles does not discriminate. Lentšu le le tswago mo pukung ena ya bobedi ya ba kronika ga le kgetholle. It says, all people who are called by his name, who humble themselves and turn from their wicked ways, then he will hear all his people from heaven. Lengwalo le re batho ka moka ba bitswang ka lebitso la hahe ba ikokobetse mme ba tloge ditseleng tsa bona tse mpe, ke tla bakwa ke le lehodimong. It is quite clear that this refers to all races, different nationalities, ethnic groups, and religious orientations. Go pepeneneng goba go molaleng gore se akaretsa batho ka moka, merafe ka moka, ditšhaba ka moka, le batho ba di tumelo tsa go fapafapana. I have a firm belief that all of us would like to see our land healed from a total collapse. Ke na le tumelo ye itileng gore ka moka naga rona re rata go bona naga ya rona e hwetša kalafo ya gore e seke ya phušamela ruri. Even the cynics are yearning for a life free of crime, free of murders every day. Ishita le bona ba bang batho ba lakatsa bophelo bjo bo senago botlhokotsebe goba bosenyi bo ba o tlhoka dipelaelo tšatši ka tšatši. I earnestly call for unity in our prayer. Ke hlomogile pelo mme ke kgopela gore re bane le bongwe thapelong ya rena. Let us learn from the African proverb, the baobab tree. No individual can embrace a baobab tree by himself or herself. It requires our collective locking of hands around it with understanding and individual contributions. Yeah. Ari
a re ithuteng ka mokana ga rona re anye bohlale go seema sa batho batsho se se bolelago ka mohlaro ola o mokotokoto ola wa kutu e koto ba e bitsa gore ke baobab tree sehlare sena ka moo e leng se se kotoka gona he o ka otlolola matsogo o re wa se akaretsa o le tee o ka se kgone go se akaretsa le tshwanetse le kopantshe matsogo go potologa ke tla re boteke ba ona. In addition, the baobab tree often serves as a metaphor for the resilience and individuals and communities in the face of changing circumstances. Godimo ga fao sona se hlare sona sena batho ba se tshepile thata ge re tla mo tabeng ya go tia ga sona mme batho ba tie go tshwana le sona sehlare se ka fase ga maemo a thata. A lot has changed for worse in South Africa. Dilo tse ntši di fetogile mo Afrikeng Borwa fela phetogo eo ga e kgatlhiše. The state of nation reveals glaring cracks in most aspects of our lives as guaranteed by the Bill of Rights in our progressive constitution. Biale seemo ka hare go setšhaba se no bontsha fela gore go na le ke tla re di cracks goba mathata maphelong a batho le ge e le gore molaotheo wa naga o na le di Bill of Rights tseo di kgatlhišago. For example, the right of life is violated by those who take innocent lives. Basic services such as clean water remains a crisis in many parts of our communities. Go dira fela mohlala Bill of Rights ya hlalosa gore motho yo mong le yo mong o na le tokelo ya go phela fela tokelo ena ga e hlomphiwe ka baka la gore maphelo a batho a sena melato and then a timelela mme ditirelo tsa motheo go tshwana le metsi a hlwekileng e dula e ntse e le tlhobaboroko gare ga setšhaba sa rona. I can go on and on, but due to time constraints, I will leave it here and I will leave it there for you to complete the list. Nna nka tswela pele go ka le tsopolela ditsopola tse ding fela ke tšhaba fela nako mme ke lena ke a le tlogelela gore le lena le tsweleng pele le go bona tseo ke beng ke di tsopola. Peace be unto you. Kgotso e be le lena. It is sad to see how unemployment has stubbornly stayed high in our country. Go a nyamisa go bona gore botlhokatiro bo nameletse ga kanankang ka gare go naga ya rena. Where did we go wrong? Kganthe tsela re latlhile ge re tla kae. The official unemployment rate stands at 32.9%. Dipalo semmušo tsa botlhokatiro di eme go 32.9%. This is a very high number when we compare it to the 3.5% in Ethiopia, a nation whose latest census data in 2023 was 126.5 million, which was also devastated by famine between 1983 and 1985, with deaths estimated to approximately 1 million people.
mme palo ena e ka godimo thata ga re e bapisha le palo ya 3.5% ko Ethiopia. Setšhaba, tshwarelo, 3.5 ko Ethiopia, setšhaba seo dipalo tsa ntshi tsa morago di laetšang gore ka 2023 dipalo di be di eme go 126.5 million. Mme sena se le sa gobatswa ke tlala e ileng ya ba gona ka ngwaga wa 1983 go fitlhela le ka 1985. Okay. Ka 1985 mme dipalo tsa dinku goba go tlhokofala go balwa go million people. This is an African country that was also hit by a wall of famine between 1972 and 1975. Ke naga ya Afrika eo ileng ya amega bohloko ke tlala ya wolo mahareng ha 1972 le 1975. What did Ethiopia do right? Putshišo ke gore kganti Ethiopia yona e kgonne bjang go dira gabotse. Does our nation learn from what other African countries are doing to diminish unemployment? Ana naga ya rona ya kgona na go ithuta ka dinaga tse ding gore botlhokatiro ba bo fokoditse ka tsela ya mofuta mang goba ge ba dira eng? If we do, please share the evidence with us and demonstrate the discernible difference. Haibane seo ra se etsa re laetšeng ka bohlatse mme le re bontshe phapang gore e mo kae. Clearly, we cannot do this. Clearly, we cannot do it alone as a country. Ruri rena bjale ka naga re ka se kgone go itirela re le teng. We have to live with the fact that South Africa is no longer economic powerhouse of African continent. Re tshwanetse go phela re ntse re amogela gore Afrika Borwa ga e sa le naga ela ya moruo wa o mogolo mo kontinenteng ya Afrika. Let us pray for unemployment to be drastically reduced and eventually eliminated. Are rapeleng gore botlhokatiro bo fokotsege go fitlhella botomolwa ka medu. Let Africans come together. Ma-Afrika ga kopane. Let us embrace one another as children of God. Are amogelaneng bjale ka bana ba Modimo. It does not please God if we fight one another. Modimo ga kgatlhege le ga tee he a re lebeletse a re bona re lwa. In the book of Matthew, chapter 20, verse 1 to 16, and you can refer to more verse later, we learned that Mo pukung ya Mateu kgaolo ya 20 temana ya mathomo go ya go 16 re hwetša tse di latelago. for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. Mmušo wa mahodimo o tshwantšhwa le mong mabu
o leng a tsoga mo mesong mme a o hira bašomi ba tlo šoma ka mo tšhimong ya hae. He agreed to pay them denarius for the day and send them to his vineyard. Mme a dumelana le bona gore lena ka letšatši nna le lena ke tlo le patela bokana e yang ko tšhimong. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Mme ka iri ya senyane mo mesong ke ge a tswa hape a ya mmarakeng mme a bona batho ba eme fela ba sa dire selo. He told them, A ba bolella, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." le lena sepelang lo ntšhomela mo tšhimong yaka mme nna ke tla le patela go ya ka mo ke bonang go swanetše. So they went. Ke ge ba sepele. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. Ge phirima he letšatši le ntse le ela go dikela and then a tswa gape a o nyaka batho a dira gona ka mokgwa oo. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. Ka iri ya bohlano manthapameng a letšatši a tswa hape a hwetša ba bahlano batho ba ntse ba ebile. He asked them, A ba botšiša, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" ke ka baka la eng le eme mo letšatši ka moka mme le sa dire selo? "Because no one hired us," they answered. Mme bona ba araba ka ore ga gona motho yo a re filego mošomo. He said to them, "You also go and work in my vineyard." A boa he a re le go bona le lena sepelang lo ntšhomela mo tšhimong yaka. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Ka nako ya manthapama he mong wa tšhimo ke ge a bolela molaodi wa tšhimo ya gage a re go yena, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first." bitsa bašomi bana ka moka mme go ba patela o thoma ka bale ba hirilweng mafelelong. Then the workers who were hired about 5 in the afternoon came and received their denarius. Mme bale ba thomileng go thapiwa go hirwa ka bo 5 o'clock ya di afternoon ke he ba hwetša mogolo wa bona go ba setseka sa bona. This is one example of job creation and generosity to those struck by poverty. O ke mohlala o mong fela o nkarego ke mohlala wa go hlolla batho mošomo le go ba kwela botlhoko and then go lwantshana bodidi. When equal pay was enforced by the landowner, it generated anger from those who felt they were treated unfairly. Taba ya gore babereki bana ba hirilweng ka dinako tsa go fapafapana ba feleleditse ba fiwa mogolo wa go tshwana ile ya se tshware bale ba hirileng mathomong gabotse. This sounds familiar in our country, isn't it? Mme se tshwana le se se diragang ka mo nageng ya rona a na ga go bjalo na?
There are many instances of people who do not show compassion for others. Go na le ditiragalo tse dintsi fela tse di laetšago gore batho ba bang bona ba no tloga ba hloka lešoko godimo ga batho ba bang. People who appear not to appreciate mercy of God for having jobs that so many desire and are not able to find. And batho ba bonagalang ba sa kgoneng go leboga modimo he bona ba santsane ba na le mošomo mola batho ba bang bona ba palelwa le go go hwetša mošomo. Job creation is not only responsibility of government. Aga go hlola mešomo ga se mmereko wa governmente fela. The private sector has as much responsibility if we were to see economic growth. Instead, we see investors leaving South Africa. Lekala la private le lona le na le wona maikarabelo a go hlola mošomo ge re nyaka go bona kgolo ya moruo wa naga. Lehatong la fao re bona babeletsi ba ditšhelete ba ngalela lefatshe la rona ba sepele. Why is this happening? Ke ka baka la eng sena se direga na? Kgotsa belele. Peace be with you. Among a myriad of unfortunate misdeeds that have befallen this country, apart from unacceptably high employment, we notice the following. Magareng ga maitshwaro a mabe a mantši fela a wetse go nageng ya rona, ke kgaphela thoko lebaka lena la tlhokego ya mešomo re bona tse di latelago. Violent murders. Dipolao tša dikgaruru. The data reveals that 11 minutes one woman is killed. Ditshedimoso di laetša gore mo metsotsong e lesometee fela motho wa mosadi wa bolaiwa. South African homicide rate in 1922 to 23 was 45 deaths per 100,000 people. Mokgwa o Afrika Borwa e nang le ditiragalo tsa dipolao ka lebelo ka gona ka 2022 go fihlela ka 2023 dipalopalo di ne di re go tlhokofala batho ba ba 45 go dikete tse lekgolo la batho. This signifies that law enforcement is overwhelmed. Se laetša gore ba phethagatši ba melao go tshwana le maphodisa ruri ga ba tlhaela ka palo mmereko ko montši for bone. Lawlessness is reigning supreme in our country. Go se tlhomphe molao bosenyi bo tswile taolong mo nageng ya rona. Family murders in Eastern Cape are quite alarming. Ditiragalo tsela tsa ko Eastern Cape tsa go bolaiwa ga batho ba lelapa ditiragalo tse di a tshosa. Loss of life means nothing to these criminals. Go di senyi tse go latlhegelwa ke bophelo ga se selo go bona. Some walk the streets and repeat worse crimes. Gore ba bang ba yebela mo mebileng mona ba tswele pele ba diri melato ya go šiša go phala e ba e dirileng pele. Similarly, gang violence in Western Cape continues unabated. Le tsona dikgaruru tsena tsa digongwana tsa ko Western Cape di tswela pele ntle le go okobala.
These criminals take pride in murdering children, also subjecting them to drug mules for them. Bona batho ba dirang bosenyi bana ba ikgatla ka go bolaya bana ebile ba lokela le mo diritibatsing. They do not care and believe they are untouchable. Ga bana taba, ga ba kgathale ebile ba ipona e le gore bona le go ba khoma o ka se ba khome. South Africa news coverage report violent crimes every day. Bobega ditaba bya Afrika Borwa bo re bolela ka melato ena ya dikgaruru tšatši ka tšatši. Other parts of the country also report disturbing statistics of GBV. Dikarolo tse dingwe tsa naga ya rona le tsona di tlhaisa dipalopalo tsa go tlhobaetsa tsa tlaišo ya bana le basadi. Is this how a nation underpinned by faith and values is supposed to live? Batho ba modimo, a na setšhaba seo se phelang se thekgilwe ke bodumedi le maitheo a mabotse se tshwanetse se phele ka tsela ena na? Linked to the above point is gender-based violence and femicide against women. Ho nyalantshana le yona ntlha ena ke taba ela ya ditlhaselo tsa bomme ga mmogo le batho le polao ya batho ba basadi. As we are aware, the International 16th Day of Activism Against Gender-Based Violence started on the 25th November 2024 with the theme, Time to Act Now. Biale ka he re tseba letšatši lela la go lwantsha tshwarompe ya basadi la 16 days le thomile ka di 25 tsa November 2024 mme kgwekgwe moko wa taba ore nako ya go dira dilo ke biale. This is a call to unite every citizen of the world to end escalating violence against women. Ena ki pitso ya gore badudi ba naga ba kopane le mo lefatsheng mme ba lwantshane ditiragalo tsena tsa dikgaruru kgatlhanong le basadi. The data reveals that 11 minutes one woman is killed. Dipalopalo di laetša gore go feta fela metsotso e 11 mme go bolawa motho wa mosadi. I've spoken about this sketch many times before. Ga ke thome go bolela ka ditiragalo tse ke boletse thata mo nakong e fetileng. Instead of improvement, we notice an upward trend. Go na le gore dilo di kaonafale ke mo dilo di namelang di ya godimo. Innocent and helpless women and children are also murdered every day. Bana ba sena molato ebile ba sa kgoneng go itwela ke ra le bona basadi ba bolaiwa tšatši ka tšatši. We also notice a rise of emotional abuse of men. Hape re bona go tlhatloga taba ena gare ga banna ya gore maikutlo a bona le bona ba re ba tshwarwa mpe batho ba banna. This phenomenon is equally unacceptable. Le yona ena ya gore banna ba abusiwe le bona ha e amogelege. Counseling facilities are available to all our communities, and counseling from our religious fraternity is readily available. Mafelo a go eletsa batho
le ho ba thoba moyeng a gona ka hara ho setjhaba le ka mo hare ha di kereke lefelo la mofuta o le hona. Let us unite in prayer today for this pandemic to disappear in our beloved country and other parts of the world. A re kopaneng mo thapelong mamohla mme bolwetsi bjo bo kgone go nyamalla mo nageng ya rona eo re e ratang le dikarolong tse ding tsa lefatshe. The oppression and murder of women is ungodly. Taba ya go gatellwa le go tshwara mpe ga basadi ke taba ya go se kgatlhise e sekobo. As we make choice in this National Day of Prayer, we gathered here as children of God, here as children of Almighty God, we choose life over death. Bjale ka he re dira kgetho mo letšatšing lena la thapedišo re kopana mo bjale ka bana ba morena modimo and re choosa re kgetha bophelo ka hodimo ha lefu. We take heed from the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 19 to 20, which reads thus. Re tseya keletso go tswa pukung ya Deuteronoma kgaolo ke ya 30 ditemana ke le senyane go yela go 20 mme di bale ha bjana. This day I call the heavens and earth as witness against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Le tšatši le ke le bjale ka bohlatse kgahlanong le lena gore mo pele ga gago ke beile lefu le bophelo ditlhonofatso le dithohako. Kgetha bophelo gore wena le bana ba gago le kgone go phela. And that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Le hore o rate morena modimo wa hahe mme o mo utlwelle o mo kgomarele ka gobane modimo ke bophelo ba gago o tla go fa mengwaga e mentši ya bophelo lefatsheng leo a go enetseng go go fa lona lefatshe la bo tatago Abraham, Isaac le Jacob. Peace be with you. Food insecurity has become one of major challenges, especially on African continent. Enngwe taba eo e leng tlhotlo e kgolo mo nageng le kontinenteng ke e ya go tlhokega ga dijo. The Zion Christian Church has promoted healthy eating habits over a century. Kereke ya Sioni e na le lebaka le le telele e ruta batho gore ba je ka tshwanelo or ba je gabotse. The country experiences the food poisoning of school children from spaza shops and other outlets, which include warehouses that appear unhygienic and continue unabated with businesses without regard of consequences of the loss of life. Naga e kopana le ditiragalo tse tsa go tlhokofala ga bana ka baka la dijo go tswa go di-spaza shops le mafelo a mang a go rekisetsa go tshwana le di-warehouse mme mafelo a na go a lebelela o kgona go bona gore seemo ka gare ga sa hlweka
mme tse di tswela pele le go oketsega mo dikgwebong ntle le go fokotsega le go o se kgathelele go latlhelwa ga maphelo. As the church, we are deeply saddened by the latest developments that have befallen families and our country. Rena bjale ka kereke re swabile thata re nyamiswa ke ditiragalo tse tsa sesweng tsa morago tseo di welago naga ya rona. This is not time for rhetoric, but concrete action to act vigorously to eliminate food poisoning from our children and grandchildren. Ga se yona nako ya go bolela go nyakega dikgato tsa maleba tse di tiileng tsa go tomola ditiragalo tse tsa mpholo mo dijong go bana ba sekolo le go ditlogolo tsa rena. Let us all pray and include this deadly development that is taking the future of this nation. A re tieng re rapeleng ka mokana ga rona re rapediseng ditiragalo tseo di re tseelago bokamoso bja setšhaba. Peace be with you. I would like to make a call to all policy makers to accelerate the land reform discussions. Ke rata go dira boipiletso go bao ba dirago molao wa kabo ya mabu gore ba putlakise lebaka le. This is an urgent matter for our nation. Taba ke taba e nyakang go putlakisetswa setšhaba. Let us also pray for this vexed issue to be addressed in a peaceful manner. Yona taba a re rapedišitšeng gore e hwetše tharollo ka kgotso gobane ya tlhobaetsa. Poverty strikes families on a daily basis in this country. Bodidi bo tlhasela malapa tšatši ka tšatši mo nageng ya rona. Poor and black communities that live in rural peri-urban areas and to an extent in urban areas have been waiting with bated breath for the finalization of land reform. Di setšhaba se hlokago sa batho ba batsho ba ba dulang mo dinageng tse leng ka ntle go ditoropo ke kgale ba ntse ba emetse lebaka lena la kabo ya mabu gore le hwetše tharollo. We would like to see both black and white farmers and landowners live in harmony for the goal of developing the economy of South Africa. Rena re rata go bona balemi ba batho batsho le balemi ba makgowa ka mokana ha bona ba phela mmogo ka kgotso go rarolla mathata a moruo wa naga. I implore you to remember one of the popular verses in Psalms 133, chapter 1. Ki ya le kgopela ka mokana ga lona gore le gopoleng lengwalo le goba temana e tlwaelegileng e tswa go Psalm 133 temana ya mathomo. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Bonang go botse bjang ge bana ba motho bana ba modimo ba phela mmogo ba kwana. As I conclude on this special National Day of Prayer, I further connecting all the points I made in this holy sermon,
I truly, with all humanity, implore mercy on you all. Ki ruma polelo yaka ya letšatši lona lena la bosetšhaba la thapelo ebile gape ke nyalantsha dintlha kaofela tseo ke di boletseng ka ra thero ena e kgethwa ruri ka boikokobetso bjo bogolo ke ya le kgopela mohau ka mokana ga leng. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ephesians 4, Okay. verse 3. Chapter, Okay, verse yeah. 3. Tšeang kgato go kopantsha moya le mmele di bopagane seo ke sopola go tswa pukung ya ba Efesia kgaolo ke ya bone and then temana ke ya boraro. Khwazabelele. Peace be with you. May the God of Mount Zion bless you and keep you. A modimo wa thaba Sioni a le šogofatse mme a le boloke. Thero ya ka e tla fella mo. That concludes my sermon. Pula! 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 Iri hauli tjena he re lebohe His Grace mme motsotsong wa jwale ke bitse Dr. Patrice Motsepe a itlhophe Ay, Marina Masimba. Dr. Marina, a re lebohe